تەماشاوانێ خانی تیوی دەماوە خۆش بێ هەیەوی دیکەم ڕەوشاوە باش بە. ڕەوشە پەکەکێ نەباشە و ڕەوشە سەرۆکێ نەوەویژی نەباشە بەس ئێمە ڕەوشەمە باشە. ئەزێژ وەربێژم ژبەر چ ڕەوشامە باشە و ئەزولۆ کێفخۆشم لێبەلی بەری ون وان تشتی هانژم بۆ گوهدار بکەن ببێ فنجانا قەحوەوەژی حازر بێژ بۆگە ئەژوەر تا بدەرزی بکەم بۆ هوربینی و بنرخاندن و برەخنە و بهنێک قەرف و حەنەکژی ئەزێ چما بێژم کو ڕەوشامە باشە و سەرۆکی نەوەوی و ڕێخستناوی نەباش. ئەم دەست پێ بکە. ئەس ژی وەکی وە وەکی هەموو دنیا مە لە پەیاما سەرۆکێ ڕێخستنا پەکەکێ تەماشا و گوهدار کرد شخوا گەرەک ئەف پەیاما هانێ درەیا ڤیدیۆ دە بەهاتانە گوتن ڤیدیۆ گەهاشتبوون دەستێ هەڤاڵ مەزلوم و ڕێخستنا پەکەکێ لە ئەوروپا جارێک و دوجار و سێجار ژێ لێ تەماشا کردن جڤین مڤینێ وانی تەنگ ژی زبێر ئایدار و ڕەمزی و نۆلیفەر کۆچ و ناوی وێ چییە ساکینە پیر گونۆل تەپە و ئەوێ ئەکیبا پەکەکێ لە ئەوروپا مستەفا سالیکایە وە کەسێن کو تێدە جارێکی دوجار لێ تەماشا کردنە ولۆ ماتمایی مانە وەنەک نێقاشی چی بوویە ڤیدیۆ گەهاشتی دەستێ وانەکەیە یعنی هیچ هەفتاکی زێدەتر 10 ڕۆژ زێدەتر 10 هەفتە ڤیدیۆ گەهاشتی دەستێ قەندیلێژی ڤیدیۆ و لێ تەماشا کردی جارێک و دوجار و جوینێ خۆشی چێکردنە ڤیدیۆ گەهاشتی پەیەدێ و قەسەدێ و مەزلوم عەبدی و ساڵح مسلم ژی لێ گۆدار کردی ساڵح مسلم مەی دەرکەوێ بێژی بن 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 کەسێک ژێ تشتێکی فێم ناکە بیا داوا چت کرد یە تشتخوازە سەرمەدیا یعنی نیڤ ئاپۆچی کەناڵێ یوتیوبێ نیڤ ئاپۆچیە وڵۆ دەردکەوێ ساڵح مسلم تشتێکشی مەرە یعنی نە حەق نە باتڵ بەرە چ جێ ئەو ناکە ڤیدیۆ گەهاشت بوو تەوا هەموو لێ تەماشا کرد بوو هەموو لێ گوهدار کرد بوو گەلێ کورد نا دە خەلەکا دەرباس بووی vê پرۆگرامێ خوا لەسەر ئەکرانێ خالی تیڤی پرس کرد بوو مانشێتاوێ ئەبوو چما پەکەکە ڤیدیۆیê ئاپۆ ڤەدişêr ji ber çi vedişêr yanî li gorî me ew têksta ku Perwîn Bollan û Ehmed Türk xwendin tiştê di ڤیدیۆyê de apۆ gotiye li gorî me xerabtir e heşayê hezûra we yanî bigûtir e yanî ez wilo dinirxînim ez berpirsyarê vê nirxandina xwe wekî apۆ gotî berpirsyarê tarîxî ez berpirsyariya xwe ya dîrokiya tarîxî li ser vê nirxandina hanê li ser milê xwe digirim şewa ku apۆ berpirsyariya tarîxî li ser milê xwe digire ku pekeke fesix bike pekeke bêçek bike bê gerantiya dewletê bê misogerî bê gavên reformê bê tiştek bê neqşereyekî ji bo çareseriyê apۆ dibêje ser berpirsyariya wî ya dîrokî xem nake yanî we metna wê têksta hanê we dît tiştê ku apۆ dibêje yanî rewşa ku pekekê tê de hatî damezrandin û şerê sar û reel sosyalîzm û çepgiriya sexte û sosyalîzma sexte û nizanim çi wev mesele kêr kirî tijebî heqê xwestendiyê êdî yanî pekeke xwe dubare dike pekeke li xwe vedigeре
و سدمین کو PKK تی جبو وی هاتی دامزراندن نمایی چما PKK خو فسخ ناک نها در رخ نین خو ایبری 2 سال و 3 سال و 4 سال و مگلک جارا دوباره کریه کو سدمین PKK جبو وی لسر اساسی وی هاتی دامزراندن کردستان سربخو آزاد و یک بوی PKK نما بیتشتی هانی دی بیجه بری دو گوش سرخابون و آزادی برومتر تشتکنین لسر لوگو سرخابون روزنامه PKK آناودی حتی روژا ایرو سرخابون بره بگهره بکه نتوا دموکراتیک بکه کمارا دموکراتیک بکه اوجلان ناوه کی دن لیبی که بس ناوه سرخابون نه لایق ایدئولوژیا PKK آنهایی ناکوکی تیدهی ویشه وازی هانه دنرخان یان PKK خو بگهره PKK خو بکی لگوری ایدئولوژیا نها تشتی کو نها پی بانگ دکه تشتی کو نها پی دخوازه PKK خلگوری و عیار بکه ببیت خواستی یعنی لی آپو وی نخواست آپو تخوازه فسخ بکه نتنی PKK چکی خو دینه و را بخوا تنه بکه خو چا خو تنه از يعني زي مثلا هاني بنرخينم وكيل بيريز بنرخينم دا خوازا أبو جبرتشي أبو تخوازا PKK فور فسخ كرن قالوا أفتشت يعني هل وستكي ديمقراطيكي يعني سروكي أبي كومارا ديمقراطيك ونتوا ديمقراطيك وشقل ماستي ديمقراطيك ودوي وماستي ديمقراطيك أبو کو أمجيش كرن بي مثلا هاني قالوا جا أخلاقي ديمقراطيك وجي هلوستا ديمقراطيك تش رخصنا كير بيجي خو فسخ بك خو تنبك خلاص تنما يجي تخو دوباره ديك ونزانم چه تشتكي ولاي از بحثا في مسألة بكن لبري وي ناوروكا وي داخويانيا هاني لغوريمه مبريجي قوتيه وزدي سا دوباره شي دكن بزمانه كردي بزمانه عربي آپو ریبر گلی کرد بشیوهیکی رسمی اعلانا تسلیم بوینا خوش با دولتا ترک اشکره کرد از ولود نرخیم به اشکنجه به ظلم و زورا 12 ایلوله به یعنی اگر او اشکنجه لسر یلدرم مرکید و شاهین دونوست نهاتانا تیکانین باور بکن جو خوده شاهین دولمس و یلدرم مرکید وش آپو شورشگرتر ولات پاریستر حتی روژا ایرو ویولو بانا یعنی وش PKK قد ببانا لی وش PKK نگوتان هر خو فسخ بکه وش PKK نگوتان هر چکی خو نتنی ولو دناورو کاوی متنا هانی ده نه شیوازه کی دموکراتیکه نه اخلاق دموکراتیکه نه پرنسیب دموکراتیکه تراب للدجي پیمانا مافي مروفا آنا بتويبه تبيج دولتا نتويج بو كردا تشتكي نباشه فدراسيون تشتكي نباشه اوتونومي تشتكي نباشه چاره سريين چاندي جبو كردا تشتكي نباشه منرن امانا همو دبن چارچوبيا مافي چارانوس کدناوا بلگه ناب نتوی ده دناوا پیمانا مافی مروفا آگریدای نتوین یک بویده که مشروعیت دو کرداده ده گلی کرد اپود بجنا چاره سری برسفا پرسا کردان آدن چه برسفا کرداده ده پرسا کردا کدناوا دولت آتر ده بحلن دناوا کمار آتر ده بحلن بحثات اشتکی نکن حتی چاره سری چاندیجی اپود به نبرسد يري يعني لا يعفش چه سريه اسيميلاسيون ويدتر چه هي PKK بری چند ماه بحثا پیمان آلوزانه یا خوزیا پیمان آلوزانه اف دا خویانیا آپو دا خوازین آپو جه پیمان آلوزانه ویدتر حلاندنه کی يعني شو كرداد خوازد بيدك شوان مثلا هم بردن شو جوا دولتان توي چی و فدراسیون و اوتونومی و مافین چاندی خلاص اوه انا
از وەکی کەسێکی دموکرات ئەدبێژم ji mafê apۆyî van tiştê han bêje ne ez nerînê xwe li ser apû ferz dikim ne apû bere nerînê xwe li ser me ferz bike bere apû heta sibê bêje demokratîk û komara demokratîk û Mustafa Kemal Atatürk baş bû û Dewlet Bahçelî silava jêr bişîne helbesta li ser Dewlet Bahçelî binivîsîne çavê te û bejn û bala te Dewlet Bahçelî apû bere binivîsîne dîwan û helbesta li ser wan Erdogan binivîsîne min negotiye na wez nabêjim na û ev ji mafê apûyê dil tê keve Dewlet Bahçelî dil tê keve Recep Tayyip Erdogan ji mafî bî ma ez ne mecbûrî bîme ez ne nikarim jêr bêjim ji kî hez bike û ji kî hez neke bes neyê li ser gelê Kurd ferz neke ev mantiqê apû van çareseriyê apû ku ne çareserîne teslîmbûyîne serê sedî hezar ê ku wilo nebêje jî bi rastî xwe dixapîne ji xwe lê binerin yanî daxwazên apû ne tenê li dijî daxwazê gelê Kurd e li dijî qanûnên navnetewî ye li dijî peymana mafê mirov a girêdayê netewên yekbûyî ku mafê çarenûsî ji bo gelan misoger dike apû li hemberî van hemû tiştê han dertê baş e li hemberî derketina apû li hemberî qanûnên navnetewî daxwaza gelê Kurd xewna gelê Kurd mafê gelê Kurd tiştekî demokratîk tê de heye ya ev helwestekî demokratîk e dema apû li hemberî van tiştê han dertê ya ew kî were Medenî Ferhû ya Amed Dicle ya Ferda Çetîn wê ji mir were bêje rast ev helwestekî demokratîk e êrê kiro helwestekî demokratîk xem nake bere ew bêje bes neyê li ser gel ferz nek li ser saziya ferz nek li ser nekê felsefa civakê ev sextekarî ye ev qeşmerî ye ev teslîmbûyîne ev xıyanet e xıyaneta bi şehîdê Kurd û Kurdistanê xıyaneta bi şehîdê tevgera PKK yani ne tenê yani şehîdên doza rizgariya gelê Kurd bi tevayî apû xıyanetekî mezin dike xayînê yani ne ez dibêjim vegerin piçekî me jiyê xwe wilo vekin li dinyayê binerin li derdora xwe binerin li rewşa PKK binerin li rewşa Kurda binerin û ne di cîrek nas bikin yani apû dixwaze wilo xizmetekî pir mezin pir dîrokî ji Dewleta Tirk bike û Dewleta Tirk jî hîna wekî xula malê xweziya ji mala xwe dêre Dewleta Tirk jî wilo piçek qîmetê bidana wî û bi qedr û qîmet nêzîkî daxuyanî bana daxuyaniya wî bû bana tiştekî wilo tune baş e xem nake apû dikare ji bo meselê çareseriyê ji PKK re bêje çekê xwe deyn PKK zaten bê çek ne tiştek yani çi Kurd wê çi netewa demokratîk biecibînin eger ne çekê PKK bi zorê ser wan ferz dike komara demokratîk a xeyalî a apû ku li Tirkiye dinere Tirkiye yani Kurd xwe biguherin Tirk xwe neguherin wilo yani Kurd çeka deynin û Kurd çeka daneynin Kurd partiyê xwe hel bikin û Tirk partiyê xwe hel nekin yani ev ji sextekarî û qeşmerî wê de Tirka çi heye baş e Dewleta Tirk berî çend sala berî 5 sala berî 10 sala digot PKK bere çekê xwe deyne ti carî Dewleta Tirk werin teslîm jî bibin wê digot ti carî Dewleta Tirk ji PKK nexwestiye xwe fesex bike ji mir bînin yani divê werin xwe teslîm bibin lê ji PKK wekî resmî min nediye divê ku bi dizî ji PKK re gotibin lê bi resmiyetê de pêşiya raya giştiya Tirk raya giştiya Kurd ji PKK nehatiye xwestin ku xwe fesex bike ev apû di cara di sala 10,000 de ji PKK got xwe fesex bike PKK bi apû kir xwedî li serê PKK bike wê çaxê bi apû kir gerek bi apû nekirana Konseya Seroketiya PKK dema ku Öcalan hat girtin got serokê me li cem Tirkayê êsîr e û Konseya Seroketiyê çêkirin û yani daxuyaniya apû time eleqedar nake vegerin erşîfa serxwebûn
وی قوناغاهانه ونه داخویانیا PKK کونسیا سروکاتیا PKK ببینن کو کونسیا سروکاتیا PKK بزمانه کی امرالی ج قندیل حیا امرالی درش و زلال و اشکرد بیجه داخویانی ویزنامه هانه سروکی میون نظام چه يتم علاقات ناك مخابن سركردايا PKK جميل بايك ومراد قرائلان وتاف پشتر چاوا يعني مع علاقات ناك وجا خلقوري آبو خلقوري ميتي عيار دك وجي خلقوري آبو عيار دك وبفيرنجي PKK دي صافقريا كتبن كنترولا ميتي اف آبو يعني چه ديمقراطيك تيد هي قدراب فردا چتين ربيج خفسخ بك دراب ج فؤاد كافر بيج خفسخ بك ج مظلوم آمد ربيج خفسخ بك على نوري فركوش حزدك خفسخ بك خمناك برا نوري فركوش لغوري كيفا سروكي نووي خفسخ بك بس چه حلو چه ديمقراطيك كنت ج آمد لردجله ربيج شو آمد دجله بري فسخ كريه كورا خوينا جاري كيدر خفسخ بك نه هلوستکی دموکراتیکی ج آپو درباره حوالی وی و خلام و زلام و مریدی وی نه دموکراتیکه وان بهل چکا بره چکی خودینن چت خوازن یعنی آمد دجله حماما دموکراتیک دو خوازه بره جیره به ناوی وی چیه نولی فرکوچ بنیش ده دموکراتیک و چغارا دموکراتیک و ویسکیا دموکراتیک دو خوازه خمناك برلتر كيف خب زبير ايدار زكي مشكا ديمقراطيك وزكي ديمقراطيك بخوازه برا جيربيا ابو تشماش من ربني هان بخوازه خو فسخ بكن واش افي ربني زبير ايدار او خو فسخ بكن وبكد بجحمه وبكد بتشي خو فسخ بكن نتشتكي ديمقراطيك نتشتكي ولو حلقه وي بكولتور وبرنسيبين ديمقراطيك بوينه سياسة ديمقراطيك تنا تجربة حقواسة رخصنا كي بفيرنجي هاني تراب جوان بجوان وخفسخ بك سازيه وان اي اكونومي اي راقهاندني اي عسكري اي اولكاري ارن خلقوري ابو خفسخ بك بكل بيجي حمل بكل هرن شبكين شخوا دما ابو هاد گرتن پنجی شیست کس خوشبو آپو شوتانن اوی کو جیانا خوش دستان ایکو جیانا خوش دست ندان جی يعني نيف انسان او رمزي كارتال شو حالي مرنه كد گروا برچيبونه جناوي جويستندن لايوي كشتن وميرك ما آپو چي وشبو خاطر آپو كد گروا برچيبونه روجيا برچيبونه هما هنديك نابرا وي مرنه دابو انا گرك رمزي قلتال آگر بردخوا و آپو شرمزار بك هل وسط رمزي كارتال وهل وسط هنا كادرين PKK اندامين PKK اي سيفيلي عسكري گره هل وسط کی شرمزار کرني لهمبري آپو به آپو ريبري گلي كل افنا مثلا ديمقراطيك تجمر بيجو خفسخ بك چما آپو دخوازه PKK فسخ بك اف فرس گلو براستي PKK نلگوري دمي وخد دوباره دكل گوري متناكو وجيد وبلاف بو يعني تشتكي له هي ماشي يعني بارتيا AKP لگوري دمي ابو چما نخواست بارتيا AKP خو فسخ بك بارتيا AKP خود دوباره ناكه مثلا يعني فاگر PKK خود دوباره دكو و صدم این دامز راندنا PKK نمانه و نزانم چه بارتيا AKP بارتيا كي نوجن و ديمقراطيك و همدم حقي وهي بردوام بكو حقي PKK تناي گره خو فسخ بك افشي برسه باشه PKK گره خو فسخ بك حقي ويتنا ما في ويتنا خود دوباره دكو كيف نظام شو فلان لغوري چيروكي سروكي نووي يعني تفقرا محبه بارتيا كي نوجن حركتا
نتوی ملیتی حرکت پارتیسی مهبه او پارتی کی مدرن و نوجن و دموکراتیک و مافی وی هی بمینه ده سالاداریه ده مافی وی هی کو چارنوسا قدره گلی کرد لگوری آپو لگوری میته لگوری دولتا کور تثبیت بکه و جا آپور بیشه فرم وردن در پارلمانتوی ده اعلام بک بیشه پککتنه چکتنه تشتکتنه کردستانتنه اف پارتی مهبه پارتی کی نوجنه وحقي وهي بردوام بك لجم آبو حقي بككيتنا يو بككي حقواسب تشوكو بيسو نزمد الشعبي آبو ده حيا في درجة آبو بفي حقارتا هاني لبككي دكي في حقارتا هاني لجميل بايك ولمراد كرائلان دكي ولمصطفى قراسو ولفرداد شتين ولآمد دجلة ولزبير أيدار ولرمزي كارتال في حقارتي دكي ودبين بانگا دیروکیا سروک نووی بانگا دیروکیا نزانم چوی خلیل سری وبه اف حقارته الودگه او دبی گره کن خود نبکن و جاو یک جمر در که تو چه سیاست فهمدکی اب پولوتیقایه سروکاتی پولوتیقایه سروکاتی بیش گلی کرتنا دوزا گلی کرتنا پولوتیقایه شیخ سعید تشتکی که نپرس بو پولوتیقایه مصطفى كمال اتاتورك تشتكي باش بو بوليتيقاية تنازل وتعويز بدن حياة افحمو تحقيقه هبال اف تكتيكه حمو فان تشتكي وش بكير بيجي خو فسخ بك هبال اريش مرد بيجي في خو فسخ بك بس اوش مرد بيجي خو خرد بكن واف تفسير شي اي قدنا بكيده وينها وهرن ورن وتشتي نبوي وتشتي انه ممكن شروفية انه ممكن وايه قشمرة وورن جمر سردا خويانية سروكي قشمري قلي كرت عابو ويجمر ورن شروفية ممكن وتفسير شي وتعبير شي وكي كو يعني تفسير القرآني وتفسير النظام كل عابو وجمر بيجي ونتننا ونتشتكن ونخد باردكن هقاصد شعبكي بتشوكو نزم لود نره ولد سروكي ديروكي وبانغا ديروكي خليل السري وبه ابو چما دخوازه هكيكه فسخ به از وی پرسیدی سا دوباره دکم حاول ددم يعني پرسندن چی گریدای وی بيجم لغوري ما فكاكا وافد بلغين فكاكي شي دهنا بلغين دولة ترجيه پرتوشي سرحاتي نفساندن رولا ميتي دا وزراندنا فكاكي جلكي خرد رولا ميتي ابود بيجه لسر كثيرة يلدرم دبيجه دخستيه كثيرة يلدرم دخد نجاتي كيا بيلوت بحثا خناك ابو دما ابو هات درتن ل بريكو بچو يونيفرسيتي پشتی کو چو یونیورسیتی دما کو هات درتن کانتاکت اف دولتی ره اوی دیمنا هانی آن نزالات گلو گرانتی هیه یعنی جیت نیه کو آپو هات به اندام کیمیتی جوی چاقیل یعنی گلک تشت به بلگه به پرتوک دوی واری هانه ده هاتی آخافتن کسین کو چون کنترولی با آپو رکرن دانوستندنی با آپو رکرن وکی او ایشچی پارتیسی ناوی ویچو دو پرچی او یک هات تکسکرن کو اسلامی دولتی بو دو چو ده ناوی ویچی هفلنگ جنگ دوال تبه سفیر ترکیه کو 10 ساله لشامی ما یال چون küçük هفلنگ جنگ دوال تبه و حوالی آبو بو و هفلنگ سفیر دولتا ترک بو جور ده چور حسن آتیلا اول اپارتمنتا کل شامی بو و اپارتمنتا حوالیم پککی رخصنا پککی کو آبوشی ده چوه داره و پیرگی هفده هاتن دوه بینای آهانه در لشامی لمزه لطاقا مزه لشامی گلت بصدا بلگهنه ده دیار کرن کو اف زلامی عانه دبن کنترولا پککی دبن کنترولا میته دبو حتی کو دما لشامی بوجی کنتاکت میته کنترولا میته لسر اپو قط نبی اپو هات بگرانن هات مالا خالی خوا
دي هندري تياري دي فروكي دي قد أصخاصم خدمة على دولة ترك بدم دولة على ترك بكم جام تركي نظام تشو فرسان دي بدن عيني قوتن وجي ليزي دتر يعني هر جاري آپول پیستیا خویا بره زیده تر دکه ولو خو پیستر دکه لپیشیا محکمه خوش روشا کود طیاره ده درکت پیستر کر دیسا تو اشکنجل من نبیه و از يعني برزا خو بباوريا خو از ويت اشتهاني دبيجم وتخوازم خدمت على دولة ترك بكم وليبورين جدائي كن شهيد تركا عسكر تركا از ليبورين جوان دخوازم ودائي كن شهيد كردا نل سربير وبالا آپوي دائي كن شمية يكشمية دشمية سشمية نل سربالا آپوي دائي كن شهيدان نل سربالا آپوي دائي كا مظلوم دوغان خيري دورمش كمال پير عاكف يلماس علي چيچك زكية آلكان نل معصوم قرقماس نل سربالا آپو آپو ليبورين جوان ويچا غيجي نخواست نها جي نخواز سبشي وي نخواز آپو يكي ولوية باشه آپو يعني دوی روشاهاني دا انها هولداني خوابك كچكا دين نعدد 1013 دا ديسا آپو بانك درخست نگو چكا دين گو شرج گو دما چكداريه خلاص بيه يعني هولدان دوی چرچوه هاني کو پيكي که چك دين بس پيكي که خو فسخ بك نبو ويچا لگوري شوپاندن عمه ناس کرنامه 1013 فسخ کرنا پککی جدوی آپو در نکت پککی خو ببینه يعني سدم و روش و شرط و مرج جبو فسخ کرنه هی برا خو فسخ بکه برا بريارا پککی به نه امر و تعلیمات آپو لگوری مچما امر و تعلیمات آپوی نها جبرکو پککی ندون کنترولامیتی دی سدی ست وكي بري بشكي جي PKK دبن كنترولا إيراني دي بشكي جي PKK للسوري دبن كنترولا أمريكا دي ترسا أردوغان ترسا AKP ترسا دولة ترك أذن نا إيران ها نا إيران حتى روجا إيرو دولة ترك دزانا چقا يستيكلين إيراني بPKK رهي لدولة ترك تحلوس لحمري إيراني کارنانی نه هلوستین دموکراتیک ای شرمزار کرنی ای تند نه هلوستین عسکری ای شرمزار کرنی ای تند نه لی دولت ترک دکار لهمبری قصده لهمبری پیاده لهمبری کردین روجاوا هلوستکی تند و هوانه بکاربینه ببهانه یا PKK جبر کو قصده او کوریدورا کو امریکی و PKK دور دیگه جن حفظو امریکی ديركت ناچب كونتاكتي ب PKK رناكه لسر عرض سوري دنابا قصدي ده كونتاكتي دنابرا امريكية ده قنديله و امريكي ده هي ترك جويت ترسا تركا آگر كتيه دليوان آگر كتيه قوناوان جويت ترسن جوید تیکیلیا کردا و امریکیا وکی چیروکا کردستان عراقی اگر هات و امریکی گوت امه جو کردار اوتونوم ترکوی که و کاربش اگر به استراتیجی امریکی و خلاص يعني وركلي كرن تركوي نكار بتشتغل تركوي مجبورة دي مسألة هاني قبول بك ترصى تركا أبا نتناولو حتى إسرائيلي يجي جعليكي إسرائيلي يعني شو قيستي قلت اند مديا تركا ده تيكليا إسرائيلي وقنديلي تيكليا إسرائيلي وقسده تيكليا إسرائيلي وبيدي نافا جواك عربي ده فرتي دوباره كرن جبوت الرشبك تشتكي رشبك وتهير ساقلي عرب وهير ساقلي مسلمان وهير ساقلي ترك لهمبري قسده ولهمبري بككي توش بك قربك بككي وقسده بإسرائيل يقدرت حال بكي كو دولة ترك علاقات تيكلية اقونومي سياسي عسكري حمو بإسرائيل هي كسك تنية
ورج دولت ترك ربيج باش تحقق إسرائيل دشمنه تي تيكلي خب إسرائيل قطب قضية شو ناك تاني جبو سختكاري ومديا وجبو روشة هندرين إسرائيل كرد وإسرائيل بحدود ورقريدان هما يكي إسرائيلي داخياني يك بده ويرابن سرطاب بنا كس نابيشكو سفارة إسرائيل لأنقرة تيكلية واني عسكري فردنا براوان دهنه بروجكتنا براوان دهنه كس بحصاري مسألة هاني ناك ويرابن إسرائيل بمثل ترصا تركا أمريكي دقونا غاية كده إسرائيلي دقونا غاية دوان أجر بري خو بدون مسألة كرد وغصبا سرسري أردوغان ويقبول بك وبدأ تشوى كردستان عراقي بوان قبول كرن وكردستان سوريجي روجاواي كردستاني بوان بدأ قبول كرن پروبلم سختکاری میں ایدنا با پیدیده خلام و زلام پککی چکماق جمیل بایک و تزبیه جمیل بایک و دسمالا کو جمیل بایک پہ پوزا خو و در خویدن پہ پاکش دکے ایدنا با پیدیده لذي مسألين آنرن ما بجن كامجي استفادة بكنا أمجي فايدة بك أول قوري سروكي نووي بيشن أول قوري جميل بايكي نووي بيشن وكردوان دابك لذي مسألة هنيد ديمك خوستكا آبو كو پككي فسخ ببه پككي نمينه پككي بي چك اگر چکی خداینه او قبول بکه و آشتی او پککه بمینه پککه و اجلیسته تروری در کرده کی جان ریخستن دبه ریخستن ترور ایکو چکی وان هنه ایکو کاری چکداری دک او يعني دبن ریخستن تروریست بنرن همو ریخستن تروریست حماس حزب الله پککه همو چکی وان هنه ریخستن کی سیویل کو ببه ریخستن کی تروریست تنه اگر پککه ببه ریخستنکی نه چکدار سیویل سیاسی وجلیسته تروری براحتی بدر کرد ل اوروپا و ل امریکا و پککه گهدار دکه حال ما گهدار دکه پککه لگوری میں چکا دینن ل بمینن پککه بمینن پککه و حاول بدن کو جلیسته تروری دركب پککه جلیسته تروری دركب دماغو پککه جلیسته تروری دركب دي كي دشكي دي دولت ترك دشكي دي رجب طيب اردوغان دشكي دي عبد الله وجلان جي دشكي پککه جلیسته تروری دركب دي بالسيفيل دوزا كرد ما في كرد آرمانجي كرد بس بچرنگي بجي دي آرمانجين ولو پشتگیری کی نافنتوی جرد شده اف ناخوازه اف جي يك جي سدمين كو دولتا ترك دخوازه و آبو دخوازه كو پککه فسخ ببن شخور اخفتني آبو بنرن كابيتاليزما مودرنيته و امريكا و اسرائيل و سيونيزم و كردان و فدراسيوننا اوتونومينا دولتنا بزارم چه دولتا ترك دولتا جناب دولتا ديمقراطيك وسلاوا دشينه جي باخچليره وسلاوا دشينه اردوغان را انا يكي انا كسا سلاف بشان دانش باخچلي جو اردوغان را آپوچی و رابانا سر تاپانا خاين اي خانت انا كسا اي خانت اشخور ل دروتي دهروتي و چیزی بشم يعني ولو پیستی هم مجیه گنیبون هم مجیه خاپوچی بدر جا آپو را قبول لکن حمودشت لیه کیدن کرده کیدن وکی سیاسی تشتکی بیجه سلاوه کی بشینه پشتگیری بشینه نه انا مدیا پکه که دما انا کسا پشتگیری کر لگوری من بحث نکرن يعني مدیاوی اگر بحث بکن جی نتشتکی ولو چیگه نتشتکی ولو اگرینگه دمکی هات ناس کرن کو چما آپو دخوازه پکه فسخ بک یک جبر کو پکه بمینه بیچک و ببه پکه کی سیاسی
PKK روا ويدنافا ويجلسا تروريجي دركب دو تيكليين PKK وأوروبا وأمريكا كنها هنه ويخورتر ببن ويجيشتر ببن ويجرمتر ببن حتى كتشك دستي PKK بمين PKK ويجلسا تروري دبن وأفدا خاصة دولتا تركيا جميل بايك دكاره ويد اشتهانه بيك بينه چكا دينه لPKK فسخنك دكاره چكا دينه بشرط نولو هما چك باوجو قد ياتشو نا فكا حاضر انجا چكا دينه بشرط از دو كونغري PKK دبمزي في بيجم از بچم كونغري PKK از وان اشتهان يعني جير وبپاريزم بريكو آپو ويدا خوياني هاني درخينه مراد كرايلان وجميل بايك بحث كرني مع بريار نامي ونا بريارة كي اوتوماتيك بريارة كونغري يمك دي فيديو ده الجوريم استخمين لكم ما فيديو نفيديو دي فيديو ده آپو بحثا كونغري ناك آپو وكي ديركت شوار ده بيشه بحثا كو كونغر ور رونشتن ور مناقشة كن وبريار ور استندن شك نما PKK نما دي تكست ده متني ده بيشتيكو جميل بايك ومراد كرايلان عشكرا قوتن انو بريارا كونغريه ما بريارا ميو وبفيديو كو بدي فيديو او ده فيديو آپو چارا سر نابه آپو هندري بانگا خود متناويده خفسخ بكن وچكا دينن وخفسخ بكن وسر برپرسياريا منا ديروكي باوه برپرسياريا ديروكي سروكي بريز دفگريز از چبكم جو برپرسياريا تا اف برپرسياريا تا د پيوانا قانون و زاگون نافنتوي د قانون تركيا د چه هي اگر نحاسب PKK خفسخ كر و باخچلي و MHP و AKP الكري شيتن صور هاتن و تچاره سري ندان و چش مر بيجن اي بيجن آپو سر برپرسياريا خويا تاريخ ديروكي قوت هر الحساب جاپو بخوازن جمعنا خوازن و ولو بيجن اف چه برپرسياريا ديروكي آپو خوبي او ديك بريكو آپو بحثا في برپرسياريا ديروكي بكر دمتنا او خود ما اف احتمال قوت ما اف تخمين قوت كوي آپو تشتكي ولو بيجن بري كو متناوي دركبو بريس كونفرنس اف لسر اكراني خاني TV ديسا بشازده مها فبراير مها سباته مقود كوي آپو يعني اگر تشتكي ولو چه بده بيجي از گرانتورم از مسوگريت كم برپرسياريا مني ديروكي خواه فسخ بكن از گرانتورم من ويش اغي به احتمال هاني جي قد ومن برسفا آپو جيدا وگرك PKK بچرنگي برسفا آپو بده ام لنرينا مكو من بحثا في مسألة هاني كر تماشا بكن بشرم بدر شكي خدين بي قانون بي تشتك بي درفت بي دليف بي فرص بي روشكي ولو كوتا آماده بك دولتا ترك تشتكي ولو آماده بك چا بفيد بيز از نابجم مراد كرايلان دبيشه از ناخوازم از وي داخواز هانه جوان شرباني هان رناكم دبي آپو وربه ديركت كونتاكت بك وما اقناع بك نأمر بدمه وان شربانا دي ريخسنا هانه آپو دبي وان اقناع بك نا يعني ام ريخستن نا اخرى مالا باوي عبدالله اوجلانه و ام نكريه بسند هندري في اخرى هانيده اسولو تيدجيجم وحقي وان هي شو قاس الرخنا لربي ريخصنا هانيده مراد كرايلان جميل بايك بده هنجارا من رخنا الوان كري بس حقي وان هي دبيج جرايا قشتير بدن ديار كرين كو ام تشك داني ام تشك داتينن ومحاضرن جبو اشتيه لبشتي آپو ما اقناع كر دولتا تركي ما اقناع كر تجاري ناب آپو بيجو ولا از گارانتي ما چاوات گارانتيه
سروکê mîtê nabêje ez geran eger sibe apo derke û bêje ez gerantî û ez misogerî garantorê vê meselehanê min çê nabe garantorê vê meselehanê Serokkomarê Dewleta Tirkê Parlamentoya Dewleta Tirkê artêş û istixbaratê Dewleta Tirkê ne apoyê eger apo bêje ji rêxistinê re bêje ez garantorê vê me ez misogeriya vê meselehanê dikim çê nabe dibe heqê rêxistinê heyî qebûl neke Apol kerê şeytên swarê serê xwe hiş bibe li serê xwe swarê dibe rêxistinê jî helwestekî zelal eşkere jî bêje Serokê Newewî Dewleta Tirk li te pîroz be wilo heta vê derê û bes îdî me pelçîm kir û me pîne kir û îdî çiriya û diriya riziya nema çareseriya demokratîk li hemberî Apotê îjad gerek rêxistin eşkere bike xelas bû çû eger Apo inat kir israr kir û xwe xeyîdan û îdî nema kesî xwest parêzera û dew partî û çeqilmaz partî xelas yanî bijareya Apo bû Dewleta Tirk nema rêxistin nema gelê Kurd û mafê gelê Kurd eger gihaş twê qunaxahanê dibe rêxistin eşkere bike dev ji çîrok mîrokê berê û stira miranê berê wan berde Apo wek çîrokê ku li ser Apo dibêjin divê dev jê meselehanê berde wedî min şazê me hêdî şazê Şubatê de di dîsa li ser ekranê Xalî TV min behs kir me ev texmîn zanîbû ku wê Apo tiştekî wilo bêje ez garantor im û gerek PKK guh nede van çîrok mîrokê anî PKK jî Cemîl Bayîk jî hiçekî wilo dixwazin wilo balansekî çê bikin yanî piştgiriya bangê kirin em pêre ne û Serokê Newewî û Serokê me yê û yanî derî û pencera me yê û mala me yê û dilê me yê û gurçik û keseba me yê û serokê me yê çavê me yê ku em pê dibînin pozê me yê ku pê bih dikin guhê me yê ku em pê dibîzin zimanê me yê ku em pê diaxivin serokê me yê her tiştê me yê gumlek û çagetê me yê qedeh û çaya me yê fincan û qehwa me yê serokê me yê her tiştê me yê jiyan bê serok nabe qehwa bê serok nabe av bê vexwarin bê serok nabe û her tişt bi serok dibe yanî Cemîl Bayîk her tiştî serok bê serok kir û Murat Qelayînan her tiştî bê serok kir û Nilûfer Koç li vê derê li Ewropa maşallah ji Xwedê re Mihemed Selewat her tiştê xwe bê serok dike îja ji mir bir û derewal gelê Kurd dikin jiyan bê serok nabe baş e bersiva PKK bersivekî ez jê razî bûm bi rastî çek jî danayînin dibêjin em ê şer bisekirînin şerseknandina PKK jî bi şert Win êrişî me nekin em êrişî we nakin ev şerseknandin ev şêwazê şerseknandinê gelek cara PKK kiriye tekrar kiriye di nod û sisiya jî de di nod û şeşa jî de di salên 2000 gelek cara ev maşê hûn êrîş nekin em êrîş nakin hîmekî şerseknandinekî şertkirî şert û mercê wê heye êrîşî tirka hebin êrîşê me jî wê hebin em êrîşê we bê bersiv nahêlin ev baş e wekî ku niyeta paqij niyeta pak ji bo çareseriya siyasî em çekê xwe dadî şerê xwe radwestînin çeka danayînin em şer radwestînin em li benda hinek pêngavên Dewleta Tirk ê dîrokî ku Dewleta Tirk jî şer bistekinîne hinek rêforma çê bike afwekî giştî çê bike tiştên bi vî çerçeveyanê heta ku em bigêjin qonaxekî bawerî li cem me çê bibe em çekê xwe deyîn baş ji bo çîroka çekberdan çekdanînê û fesixkirinê jî behsa kongrê dikin PKK behsa kongrê dike serokê me yê Newewî zaten me gotiye nû biryara kongreyê me gotiye û em pêre ne em bi biryara kongrê ne baş e û tu bi biryara kongrê re yê tu bi çekberdanê de çekberdanê bi fesixkirinê lê biryara kongrê kongrekî çawa
شخرله وگرن متناوی داخویانیا پککی چه دویجه دبیت تبلیبونا سروک نووی آوه کنگراهانه اساسیه استراتیجیه به سروک کنگر نابه کنگره که اون دخوازن پککی خطه دفسخ بکه و چکا دینه به آپو نابه اگر آپو فیزیکی جه امرالیه بفر بچه هر قندیل کنگر حاضر بودیسا وگر حبسا خویا امرالی مستحيلة نممكنة جبركو سبا أردوغان عفوكي تايبت جبو آبو درينه وأردوغان دكاره وأفجي صلاحياتي أردوغانه دكاره عفوكي تايبت جبو آبو ينجي حبسية كيدن چه حبسي به تنه چاره سري آزادية آبو دستي أردوغان دهي عفوكي درخينه آبو دیسا نکاره هر قندیه جبر چه؟ جبر گرتین سیاسی افلگوری قانون ترکایی گرتین سیاسی دما تین سربس بردان نيجي 5 سالا ممنوع قدخي كون يجي كاري سياسي ببن ليلى زانا دما كوهات بردان چند سالا ما حتى كو تولي جيانا سياسي و پارتيان سياسي بو آپو نممکنه تبلی روشکی سیاسی بده اگر سبه سربست هات برطان یعنی 5 سال چند سال جر لازمه حتی که ما فی خوی خباطا مدنی و خباطا سیاسی 20 سال ورگرینه اف یک آپو اگر دریا سکایپ و دریا زوم و دریا تبلی کنگر ببه ویدیو تبلی کنگر ببه دریا واتس اب تبلی کنگره پککی ببه اف جی نممکنه اف جی ریفورمن قانونی جر لازمن کد درفت بده آپو کار به تبلی کنگره کی ریخسنه کی ببه که ریخسنه کی سر لیستا تروری یا دولت آتر کی قدقیه و چاوا یکی به حبسا مالیده و حکم لسرویهیه حکم مؤبد لسرویهیه هر تبلی کنگره ریخسنه کی لسر لیستا تروری ریفورمین قانونی جر لازمن اف جی نممکنه demek شرط جمیل بائی کو شرط پککی تبلی بیونا آپو یا کنگره نممکنه اف جی حتی آپو نہیں ہم کنگر دار ناخن آپو دوی تبلی وی ببه وشا بحث بشتر گريده ده داخویانی و مدناوی تلسر آنا فی وآپو دنه بخینن وآپو ترمپه دکنو وقرب شاوی باش به وخوشك ولو آپو ولو بكيف خوشي فستقا وبندقا بخو دندقا تشرز بك آپو يعني روشكي بسيكولوجي وتلفزيونال جمعي مزن به وتشجي يعني بيرنجي حالي جيانا آپو از ناز دكم وكيكو از ددلي جميل بايك دبم وجانتني ولو يعني جارانتي تنهي اگر آپو ور قندیله و دندره کنگره ور حاضر جی به امبیجن او تشتي مستحيل پیک هات دو استثناء دولتا ترک عفو دا آپو و استثناء دولتا ترک و آپو هر قندیله حاضر ببه ای باشه گارانتی هی کنگر بريارك الهمبري آپو نستينه وينقن حبسه بجنه بيا خاينه آپوش ویجی ترسه آپو ناچه قندیله آپو باوریاوی بجمیل بایک هبانا بمراد کرائیلان هبانا بچیای قندیله هبانا بحوالی هبانا ده سالا دمها اکتوبری ده سالا 1908 اوی بچونه قندیله وش خودنا بوالی خود بانا شرم شیر شرم حسن نصر الله هم چقوی سر رخنه دیکن بناو حوالی خود هات کشتن او يحيى السنوار حماس يدد ناف حوالي خود هات كشت تشتكي آپوي كميراني جسارت قهرماني شورشگري یا سولا جميل بايك و سولا مراد كرائيلان آرزيائي ده خزمتا پککی ده
د خزمتا يعني شو قيس ام رخناش الوان دكن سولا فان هرديا بحزار ابوي اتزان ما تشبيجم وانا كيم زيدا لتشي مان سرمديتن يعني دروشن عسكري درب عصبونه جينانا وان كتي خطريه بالشيوه كي شيويان لي ابونا ابوش قصر قناغن لشامج مرهاتي قصر قناغن لامبرالي هو قيو باور كريكو ابو حبسي دي افشي حبساكو سلاح هوا قوتلري هيزن چکدارين عثمانية دولتا ترك ودانس قوتلري هيزن دریایی هردوشي آپو بپاريسن جبلي كسن قدري گراوي اگر هم بيجنا لگراوا امراري آپو ندخو سر قنديله آپو ندخو سر قنديله نها مصنوع بجينا چه قنديله اجبرچه حقيقي هي اجبرك آپو نتشو قنديله دما كل آپو الصلاة حشتي وحفتا هاتي أوروبا شي جرياي هاتي وفجرياي بشتي رفا جناوي وهاتن كثيرة يلدرم وقطبوينا دلاور يلدرمو جلك هات بدلاور يلدرم جي لرومانيا لبلغارستان بوي دانستان جيكر دما كوش بكاكي قطبو دلاور يلدرم يعني دوی قناقی دهات آپو نچویه آپو نچویه هفته و نها ترکی درکتیه و د نوت و نها ده وگریای ترکی نچی چیه قندیله اونا چه گریدای داخویانیا پکه وکی میجی گوتی که داخویانیه کی بریجی مو گوتی و بیجه هم پیرانو پشگری دکن و هم شرط سگنینن اگر کنگر هبه وش خو کنگر به سروک نابه گرک سروک هبه و بی رنگی یوی بردوام بده سبه دسبه پر راحت فکر دکاره هنک جهه حوالین خو بده فروکن ترکا جوار گرم بمبا بکه 20 حبسی حبچل حبینجی کسی پککی وارو کشن پککی بیش والله دولت ترک آگر بسته خرا کرد دولت ترک اصلا جعالیه خوفه آگر بست اعلان کریه و پککی بکه حجت او جی ایریشی قرقوله کی بکه چند عسكر ورم کشتن و او تاسو او حما چاره سری اوی بفیره يعني لقوري ما اوی بفیرنگی هانی به نها نکو از پشگریات جمیل باقی دیکم بس از حق ددم يعني تشتي بكيكي دا خويانيا بكيكي از حق ددم وان منطق وعاقل واخلاق فيدمش هر دو آلي دولة ترك دبي جارانتي جرك رجب طيب اردوغان بيجي لسر برپسیاریا منا دیرو کی نا پو سروکی کمارا ترکی بیجه از این وی مثلا هانی چاره سر بکم اولمه وشم بخواسن اون پیشیارا یا گشتی دبی هنا کیزن دنته که من ناب مسئله والرسمي واشكراه نبدزي ودبي ايدي پککه ولو دستی خوشتر پکه آپو راک بره جنهاده از وید زانم انا پککه سری خو سواری و دولتا ترک آپو لهمبری پککه بکار بینه جنهاده بره پککه بیشه خلاص يعني آپو تسلیم بیه مکر و نکر مخوست اما مسئله الهفدو بینن و چاره سری یک دموکراتیک جاپور ببینن نبو خلاص بو چو آپو جهندری ریخستنی بفرمی و بالرسمی ورا آویتن اویک و جا او دولتا ترک و او دوم پارتی و چقل ماس پارتی چوا لحفدو دکن او دولتا ترک او زانن فکر گره کلو بکه جوی مسئله هانی نترس ایدی گره کرد ناس کریه وی چیرو کهانی یعنی ابنا کوکیا کو یعنی فکر نت يعني آپو اجوا برز جميل بايك برز مراد قليلا آپو خو فروتي دولة ترك تخوص وجهي بفروش دولة ترك جاون وك آپو دكن حلال به هرد
ونجي بقيجن آبو ونوك آبو ناكن زلام بنو بچكي ولو خواو آبو دوري هبكن جبر كل لعنتك بسر آبو دتي وبسر وجي دوره خوشي بدن آلي بيجنا عم نقل عاشيين بس نلقوري نرينا آبو نرينا ما هي امجي بشرن امجي ايه سري فيتشي هاني شركري هقوى صال امن اصلا چار سريا مسألة كرد جمع دست بيدك ايدي بس بيجن مخاطب امرالي والريبري قلي كرد قشمري قلي كرد بس والنامرن ونفلش نابن شعبي وكور نابن دبي وقوار نابن تشتك بوان ناي وقتاكم وين آبو اشكره بكن بيشي رايا قشتي ويكاسك جوار نبيج ونشو قيسة درنگ بكن ون آبو بنو خمينن وقشك بكن ودلالو سروكي نووي ونظام چه برپرسياريا ويا ديروكي گرانتر دبه اواش ورد بيجن جنهاد شخور ولو الروشكي يعني ايدي يعني جدابونكي زلال واشكره جعل وستين آبو دبي بكيكي بدي ديار كده كسك لومي بكيكي ناك بله تماشاوانه هیجا لور استمداویا و پروگرامی حتی پروگرام دیدن خلق دیدن ناوا خیر و خوشیه ده بمینه